Beograde, dobro jutro. Mnoge badavadžije statiraju u društveno-političkom životu. Niti imaju šta reći, niti šta mogu uraditi. Oni su živi spomenici nedavnoj prošlosti kojoj danas palimo sveće. Čuvajmo rukovodioce jer nemamo druge. Za svakog povređenog rukovodioca bit će streljano 50 novinara. Mrzimo intelektualce, intelektualci su pederi. Oni misle da sve znaju, a znaju samo ono što mi ne znamo. Kad već moramo i možemo bez Tita, mogli bismo i bez svakog drugog. Beograde, dobro jutro.